boleh masuk pada 4G 1315 carburetor gearbox manual atau 4G 15 MMC gearbox manual. Maksudnya cam puli original tu tak nak tukar pun tak apa. Cam ni. Alright. Tapi kalau tuan-tuan pakai auto gearbox ataupun tuan-tuan pakai video, alright, tuan-tuan perlukan adjustable cam pulley. Cam pulley. Sebab apa? Sebab kalau tuan-tuan pakai video, okey, centerline 110 untuk cam ni tuan-tuan, dia dikatakan sebagai tinggi sedikit lah. So nanti korang tak ada respon. Jadi untuk siapa-siapa yang pakai video, right, okey, korang perlukan adjustable cam pulley. Adjustable cam pulley memang korang perlukan. Okey, korang kena set advance 3 degree daripada centerline 110. Okey, untuk siapa-siapa yang menggunakan gearbox auto, tak kira lah carburetor ke, MMC ke ataupun video, korang perlukan cam ni kombokan dengan cam pulley juga. Korang kena advancekan minimum 5 degree. Minimum 5 degree from the 110 punya centerline. Maknanya set centerline 110 dan advancekan 5 degree. Okey. Untuk siapa-siapa yang pakai turbo charge, okey, turbo charge maknanya 4G 13 turbo charge, 4G 15 turbo charge, okey. Korang pakai cam ni, korang perlukan adjustable cam pulley, set 110 advance 3 degree. Then korang kena tune ECU. Siapa-siapa yang main turbo, bila tukar cam kena tune ECU. Siapa-siapa yang main turbo, bila dia naikkan boost pun kena tune ECU. Siapa yang pakai supercharger, carburetor supercharger ke, korang pakai carburetor supercharger, korang pakai injection supercharger, sama ada korang pakai macam saya buat dulu, saya pakai M45 daripada Mercedes ataupun BMW Mini Cooper. Alright, korang hanya perlu pakai cam pulley standard ataupun korang set adjustable cam pulley base 110. Jadi siapa yang tak faham, nanti bila nak beli boleh minta penjelasan lah.